Parlok Baro, Dakanega Deputy Commissioner, Jongkari Boy District Nongpo, Kala Pentip Bahadin Bakajinglap, your Waynik staff Jongkamighalia Cooperative Apex Bank Umsting Branch, Udon Yakajingpang COVID-19, Talakan tu your barok customer Jongkatega Bank, Kibralet Pendep Yaki Kam Jongki Hakatega Branch, Nadu Kaap Samtrik Ugnai Bakandai Ar Hajar Arpo, Ter Bakinset Kut Yelade. Lane home quarantine halaki yeng na kabantaj posi ngan ong biang ka deputy commissioner Jongkari Boy district Nongpo kala pentip bahadin ba kajinglap yo wenig staff Jongkamighalia Cooperative Apex Bank Umsting Branch udan ya kajingpang COVID-19 tala kentu ya baro ki customer Jongkatega Bank kibralet pendep ya ki kam jongki Hakatega Branch Nadu ka arpusan terik ubnai bakandai ar hajar arpo ter bakinset kot ialade lane home quarantine halaki yeng na kabantaj posi. Hakini kisngi set kot lada pisngodon jing thot ha kamet ne shitam bandring bat penhiar mensin jerho shit de sujer kamet phone mar sha district control room number Not lie Hendrew, lie pra, R lie R, not R pra. Lane iwe not nyo, lane ha u helpline number, pra nyo, kandai nyo, san R not, sao kandai. Hakaju kapor, bangi penken mau biang yepi, ba pendeng yeki mas, banya jengai iwe ne iwe pat, bansai kti bun sin bat kiwe ki kendan balayai penpenash pi man lakapor nang bangina banyadai lade bat ikiwe pat banlat na kane ka jingpang klam ublay shibun